Lobi brada nanga sisana ini abribi fu Jesus Christus. Meke garo kanada nanga vrede de nanga unutide. Tide, midena ini a Bible, na ini a buku fu Johannes, kapte 3, begin nanga vers 22. En tide, dan mi wani luku, taki Jesus mu oppo, en mi mu Saka. En datina a wotu fu Johannes a dopumang, sabe taki. Ko begin leisi aso in vers 22. Yaso ataki, baka dem sani disi, Jesus nanga hem disciple, ben kom na ini da kondre fu Judea, en aben tang nanga den dape, en aben dopu suma dape. Ataki baka den sani disi. We, aini chapter 2, dan we leisi fa Jesus kona Jerusalem en fa akrin a tempel. Aini chapter 3, we leisi fa wa mang anganeng Nicodemus ben kontaki anga Jesus. Dan nou ataki baka den sani disi, Jesus nanga hen disciple ben kom na ini akondre fu Judea. Ikan taki Israel be abitu district. Wang na Galilea, dati bende mo na north, en wan bende Judea, en dati bende south. En Judea dat nape Jerusalem bende. Dan Jesus nanga hem disciple den dena ini Judea, en adape ai dopu. En ini chapter 4 we leisi taki na den disciple fieng be dopu, en sefia be dopu. Ma ini vers 23 da we leisi, en Johannes ben dopu tu na einon crossi be na Salim, bikasi furu watra ben de dape, en de ben kom en teki dopu. Dan u abi tu sama e dopu. Jesus, en u kan taki den disciple fieng, anga Johannes, en akan taki apesi pe Johannes de anga pe Jesus de kande anofawe tumusi fu den sefi. Ma fosi ugo mo fara, mi wani taki wansani, fu paksei wansani. Ataki Johannes be dopu na einon cross be na Salam, bikasi furu watra bende dape. Dus, anala sama e dopu a sefi fasi, ma a voorbeeld sawe si aina Bible, den sama be Saka go aina wata, en den be dopu a sama, en aso de be duen. Ma wina isi voorbeeld, pe de be teke kan of sang, dan de be towe wata na sama tapu of chacha wata nien tapu. A voorbeeld dati wina isi. Aini Romeini chapter 6 vers 3 tanga vers 4. Ataki uno sabi, taki wi alamala disi ben dopu na ini Jesus Christus, ben dopu na ini hem dede. Fudat ede, wi ben beri nanga hem nanga dopu na ini dede. So leki Christus ben opobaka fu dede nanga da glori fudat tata. So srefi wi srefi musu waka na ini wan nyu fasi fu libi. En tewe dopu so wan fasi taki asama ay gona wata ondo. Da akande wan voorbeeld fu adede anga opobaka fu Jesus. Asama gona wata ondro a opobaka. En da so wan fasi adeleki wan so tu voorbeeld prenki fu adede anga opobaka fu Jesus. En taki wi sefi, wi dede gia uru fasi fu libi, u opobaka fu dinigado. Mako godo ena tekst pe ubende, aini Johannes chapter 3. Ataki, en Johannes be doputu na enon, dat u belesi kame ugona vers 24. Bikasi den no ben sroto Johannes na ini tungru oso ete. En if you sabi, atoli aina Bible later, de osoto Johannes a dopumang. Vers 25. Dan was 3 ben kom, dan mindri fu son fu den disciple fu Johannes, nanga den ju abra fa fu krini yusrefi. En de be kom na Johannes, en de be taki giem taki. Rabi, da suma disi ben den nanga yu na abra sei fu Jordan, disi yu ben getuigi fu hem. Luku, ade dopu suma, en ala suma kom na hem. Dan, den chai wan taki kona Johannes. Den taki, asama di getuigi fieng, en Johannes be getuigi fu Jesus. Ik kan lezen in Johannes 1, vers 28 tanga 34, be ataki luku, alam fugado.
Disi teki den sondu fu gron tapu chai gowe. Disi na asama di mitaki. Awansai kona mi baka. Da mi fesi. Dus Johannes ben getuigi fu Jezus. En den taki asama di ibe taki fien. Ibe getuigi fien. No, ai dopu sama. En ala sama e koneng. Dus, bijna age ke na was 3 den chai kona Johannes. Kande den wani fia mofo. Kande den wani lukufa au piki. Abesa de makkelijk fu jalusu. E fu oppo en sefi. Dan ataki wansani. Anga polo fasi. Ma je fa Johannes piki. Eini vers 27. Johannes ben piki taki. No wan suma kan kisi noti. E fu ano como po fu hemel kom na hem. Johannes a abi bumpak sei. Johannes no jalusu ano taki ya na mi bo Jezus kon do peade tide. Johannes luku taki na gado do asani. Dan fain dati o dai fu abi bigi fasi e fu jalusu. Ana o jalusu tok. Abe pak sei bum. Ko luku godo fai piki. En vers 28 kataki. Ons refi de getuigi kimi. Dat mi ben taki mi no de da Christus. Ma den beseni mi kom na hem fesi. En if je leest in Johannes chapter 1, vers 19 à 20, vers 26 à 27. Dan, adati je leesi, bij Johannes taigiren taki no, mi ano a Christus. Mina, asama di kone en fesi. Pak se wansani. A boskopu man fu wan konu. Ta konu do kaba. Da boskopu man e tampu gwa wansei. Deren bigi man dena a podium. Dan kan de fosi den kong, wansama e introduceer den. Dus asama di e taki e ye so wansama o kong, te akaba taki, te akaya sama kong, da en se efi mutampu gwa wansei. En se efi amusakasi don. Johannes taki, ons refi de getuigi kimi, dat mi ben taki mi no deda Christus, maar den beseni mi kom na hem fesi. Dan Jezus otakeni vers 29. Ataki da suma disi abi da bruid, hem na da bruidegom. Disi tanapu en jere hem. A prisiri furu, bikasi a jere da stem fu da bruidegom. Fudat ede, mi prisiri ben kom reti. Johannes adopuma a gebruik van voorbeeld. Kotaki wan tro de. En a man sai tro a abi wan mati sai tampu anga eng. En if je denkt a vrouw kan de abi sa mijn familie man pikin of mati, bridesmaids, sa et tampu anga eng. Dus kotaki a man sai tro abi wan mati anga eng. We a mati fiende, ai ondersteuning, ma ana mati de ofende a man. Na a man sai tro ofende a man, ma toko a mati de pisi, lafu, omdat a mati fien fende wa man. Efo a mati fa man sai tro, efa a jalusu taki boy a umaya, sai da lafu gatama abe mo lafu gimi. Efa bende a peda abe jalusu, de a sitaki a man sai to fa a bosi a man fien. Dana ogi. Ataki adeke Jezus na sama de to, en de sama mugona Jezus. En ataki fu dat e de mi prisiri ben kom reti. Ano de wansani fu jalus, a wansani fu pisi taki den sama e gona Jezus. Da koluku, sa wele isani vers 30. Ya so ataki, a musu kom bigi, ma mi musu saka. Ataki Jezus mu kom bigi mi dati musaka. En fa fu mi angayu. Ef me luku mi ege libi mi de tevreden fu mi ne musaka da ne fu Jezus oppo. Ofu anga polo fasi mi awani saka mi sefi. Mi wani taki sama musabi minen. Sama mu e waka mi baka. Wis na kowon so aini alibi of aini social media of sang. Aini vers 31 ataki. Da suma disi koma pofu loktu. Dena tapu alasani. Da suma disi koma pofu gron tapu. Defu gron tapu. En ataki gron tapu fasi. Da suma disi koma pofu hemel. Dena tapu alasani. En
Jezus a como pofu hemel, ma utawang, udefu go an tapu, en we taki go an tapu fasi, ofu wabi go an tapu pak seitu. Ma Jezus como pofu hemel, da dena tapu ala fui. En in vers 32 ataki, en a getuigi fusa abensi en jere, en no an suma teki hem getuigi. Jezus taki, a getuigi, fu den sanisa asi en sa je, ma libisama, de no teke, a getuigi fu Jezus. De no bibi asandi, Jezus taki. En in vers 33, ataki da suma disi ben teki hem getuigi, ben seti hem stampu, dat i gado detru. Asama di bribi den wotu fu Jezus. Da bribi abosko pu fugado, ago akkoord ataki na tu. En Johannes chapter 5, vers 11 nanga 12 ataki, en disi de da getuigi taki, gado ben kiwi libi futego, en da libi disi dena ini hem manpiking. Da suma disi abida manpiking, abida libi, en da suma disi no abida manpiking, no abida libi. En aini vers 10, ataki, da suma disi bribi na da manpiking fugado, abida getuigi na ini hem srefi, da suma disi no bribi gado, ben meki hem tronwan leemang, bikasi ano bribi da getuigi disi gado bengi, abra hem manpiking. Te yu bribi wan suma, da adele ki yu srefi etaki eye, naso. Ma te yu nai bribi wan sama, da adele ki ye luku asama de fuwan leemang. En gado ki getuigi taki libi futego de aini en manpiking. Asama de bribi, da adele ki ai taki eye naso. Ma asama di nai bribi, da agele ki ai taki no, gado na wan leemang. Ai meke gado ton wan leemang. Meke we go bakape ubende na Johannes, chapter 3, en odo vers 34. Ataki aso, bikasi hem disi gado ben senikom, dat na Jezus, de taki den wotu fugado, bikasi gado benki hem da yeye pasa marki. Da tata de lobi da manpiking, en abenki alasani abra na hem anu. Da suma disi bribi na da manpiking, abi libi futego, en da suma disi no de bribi na da manpiking, no sasi libi, ma da hati bron fugado, de ta na hem tapu. Saide a hati bon a strafu fugado, o de na libi sama tapu, ef de no teke Jezus. We aini Johannes chapter 1 vers 29. Da Johannes a dopuma aben si Jezus, en aina tweede pisi fu a vers ataki, luku da lam fugado, disi teki da sondu fugron tapu, chari goe. Saide a hati bron fugado, saide a strafu fugado o de na libi sama tapu. Na fuden sondu sawedu. Ma Jezus teke wi sondu tapa kruis, e ke fa ataki aini Johannes 3 vers 16 nanga 17. Bikasi gado ben lobi ala suma sote, dati abenki hemwa enkri geboren man pikin abra. Fu ibri suma disi bribi na hem, no musu golasi, ma asa abida libi futego. Tata gado benki, hem man pikin Jezus Christus abra na tapak kruis, fu den sama san bribi na en. No mu golasi fu den sondu, ma den sa fende libi futego. Vers 17, bikasi gado no ben seni hem man pikin kom na gron tapu. Fu fadum gron tapu, fu stafu fu naki ambagiwi. Ma dati doro hem, ala suma, musu feni falusu. Luku fa gado lobiwi, alwasiwi de sondu suma, asende Christus fu dedegiwi. Ma yumu wani teke, yumu wani, en ook tu, yumu vrede. Omdat if you not teke Jezus, da astrafu fu gado odena yu tapu, te dede, omdat i no teken da yo pai fi sondu. If wan sama no teke Jezus kaine enen, bribi ne en tapu adede pai fi sondu. En giwile ki bribi wan meke wi abia sefi pak seifu Johannes yaso, Johannes adopumang. Fu abi Saka fasi, fu no poti wi sefi afesi. Omdat soms aini preiki man pastor kwali kande, strei kande bigi fasi kande, we jalu songa wi sefi. Ma Johannes asitaki, awoko disi, agado, gi Jezus taki den sama mugoni embaka. Mi, ayepi mi yepi. We udona kaba futide, blessing.